ale clear tu ta che bai wala hei voin chu RTX 300 hei le hei oma hei zo khi kan khal chinanga hei hi base variant tu ni variant niam zok kha tlem na tlom shata chuan hei hi top variant tu ni a chuan hemi chunga hen BTO kit kha om le ta chunga chu ni dang lam na te kan enanga enge khal chin veli la chuan aman hi soi nga lokala thawme RTX 300 base variant hi on road price in noi ni sing ni sang ru za thum som ri le pari atania chuanin hemi a top variant hi noi ni singa sang li zaruk som thum le pali o ni kan khal chinanga kan en chin don nia video te mi lo clear sakla tun ka som hal chu ni o startup hi startup screen po Mawi TFT screen ni lian thakhop mai hi kan nor chhuak nge ri po tho thang tha viau ri hi moi ro tuk mala ti sin bel pai nge kan en lo ang right mode hi urban tour rally oma urban rain tour chuan traction control hi a in off sa ni manzana kan off kha alain off ni don hi manzana nan load line kan kala dar som pakhat vel thing kan oma hi kan hu chak sia unload zong vel te kan zu en along kan veng chho vela kan tlan anga toy te chaw tlan thei dona tlan thui lu thei don shi lawa chan chu test rate ala ni lawa hei an thal chu ma khal check pa khal chin zeu ang na tur te chaw khawain ka khal chin dona kita a thei huna wa ka ram te po kan nei don he TVS RTX 300 thi boro ka ron nei lian khop maya ex showroom pe ka chu noi khat sing ko le a base variant zok kha noi khat sing ko le sang noi ni tling lo khan ron tia 300cc 299.1cc nia 300cc class mo kha tiang cc lai ni si changkang box si kha aman kha anon bei tlom khop maya kha vel wang khan mi ngai event te po lo ma hi a moi ya looks well hi a pian te mo a eng kim hi a zei vel za maya hey thank you vel te po lian a big bike mo adventure bike lian tak khal ang deuh ro hianin feel ve a chuan review vel hi ka en thuak boka a suspension te an fak khop maya a seat height hi 835mm ania asang ve ro khian a ke po he ka ding dilip dewa traffic jam ari chu ka soi thiam dan chuan hemi CB 300 lampang ri pol deuh lek TVS ri kan tiang chi kha hey TVS ri big deuh ang kha an ni vak tami lo mai ma se ri moi lo tin ani chuang lo nia exhaust a hianin kon ni awma quick shifter an ya bi-directional quick shifter an dia quick shifter chu thok thawiawa downshift lampang kan en leng a off thei a quick shifter teng te po hi traction control om boka off thei boka riding modes chili ne ya power po third gear pon min la pot thawiau mai 36 PS ka 9000 RPM a pe chuka a power hi chuan a torque hi 28.5 nin ka ria ka soi swalem mai thei ka soi swal po chuan kalo zia kang 28.5 kha 7000 RPM a pe chok boka downshift po thawiau mai mileage ka en thuk ka chon 30 borvel turan claim kha ni dewa a tanki hi 12 liter so ania lian na tuk lawa a suspension chu thadon tle mai a handling po tha tilai borvel hi hei tilai vel hi lian amo bike lian khal te pawh anang fourth gear
engine performance tak chu la her vak lovila the turin la her vak lovila chan chu bike thar ania tlemin la dim ve deuh lek khanga ya 17 km lo tan ton he bike ke tun kar chawa nak tu me la mon hian an lon zo na se video en huna hi chuanin an lon fel to nga video kan siam lai tak hi chuan an la lon slow a handling po thala view mai a seat ground clearance 200 mm mo ama hi chuanin nung le ma suspension hi 180 mm travel nei ve ve ania thui tha viawa chuanin kg za somre darit ani boka ma hi 6-speed gearbox mo kan soi zelang hemi a lever a brake le clutch lever hi adjustable ve ve ania hi thakop maya tia a veren niam bera bokanin aron keng vek hemi adjustable lever ha mo automatic headlamp ani boka hi on off thaya automatic hi khua thimin ama in khua thimin headlight ron enga chuan chhuna eng lova chuan welcome animation tivel te nia hemi headlight ron on limar on en dan te chuan follow me home anti boka kha he hian ania ya base variant kana nei lo ve bok ta chuanin enge dang le kha chungvel chu ani deuh mai a lian tham lutuk chu a om than lo i adang lam na mo heti lawan kal deang suspension chu an fak boka a thadon riau mai a so dan hi mo kong chia vel tan pu chakom tilai san tingila a bike hi kan en kualang seat chu sang ve re le ka bike aina sang deuh mani o seat hi chuanin a menu vel en kual lokila thawme right mode hi chili oma urban rain tour le ready ti oma chuan zia chu kan thret thiam vek thonga a mota thodan so song ka test vek man don lova chuan lamp control hi chuan headlamp mode hi auto chu soyang kan ama in a eng zana ron enga chuna chuna thim mai dona chuan headlamp intensity hi oma auto bok ta headlamp intensity chu chuna chun tlem na di manga zana khan ron eng don ti na ni mai ta take me home chuni china ka soi khamo he off atangin second som ni second som thum kha headlight a eng don garage thima te da taila headlight kan off bike kan off nu khan headlight ka second som vela lo enganga chuan welcome lamp kha om bok ta headlight on khan animation headlight en dan te kha engtin amani lo dang lam ta vehicle control hey traction control off theya quick shifter off on the boka chuan BTO kit khom le da BTO wa chuanin hemi hey tire pressure monitor system hi tire pressure zat kha ta hen ron lang thei chuan tilai hianin nakina kami GPS kha phone mirroring aman theya hemi chan vechina hian kami a base variant ta nei lawa baka chuanin hemi tilaya navigation system lang thei kha nei chuan display setup tivel te right mode trip details chuan GoPro control ne tivel te po oma ta hian hemi landan hi right mode ta zirin adanglam ve zela cruise control nei bok ta hian hei cruise control oma chukpotila kan en cheng don ne chuanin hei hi TVS RTX 300 TVS adventure bike thar chuni ta TVS ina an chuan mo RTX chu aizola ron thleng ta masabera chuan a headlight hi en lokang amoi khopa mo headlight hi moi ka ti khopa headlight hi a eng thaboka zana kan test man chiat lo na ma se headlight hi chu review vel en khanin a eng thakop mai chuanin aspect vel te po kan soi zoranga ama hi 300cc ni ta hei hi engine hi 299.1cc ani ta ne TVS siam liao mo TVS in ngatinge 310cc 310 kha BMW nenan collab kha an nei thawan ti sia an nei thawang tinge chuan man mai lo in ti mai thema se TVS hianin an mani siam liao 300cc engine kha an lon so kha
khami khan hemi bike an launch ma khan chu hemi bike a hin ron keng ta ni chuan a power hi 36 PS kha 9000 rpm a pe chuaka chuan 28.5 nm of torque kha 7000 rpm a pe chuak vele ta ni power po sang viau maya chuanin a engine chung hi plasma coated an tia chuanin engine atinala oil te a tlova performance tam takin a pui bok ta a chuanin oil pump tank te po hi dual oil pump apanga oil kalkual tha a chuanin liquid cool ani a ei radiator lian ta kapan ni bo tam pa de lai chu liquid cool ani a liquid cool a chuanin kami a coolant pump tu po kha pahni amang bok ta ani bi directional quick shifter ani a up shift le down shift kha clutch me ngai lawin kal zung thei boka chuanin ama hi kezi cha somre ta ritania chuan a suspension hemi a suspension hnung le ma asuk thui thei zong hi 180 mm ania a hnung lampang po hi 180 mm tho ania chuanin slipper and assist clutch ron neya chuan china ka soi to ang khanin hei cruise control aron nei boka ta tang hian hei asset theya cruise control hi accelerator her lovin thui tak tak tan don pe chuan accelerator kha her lovin automatic in ama khan aron in hold theya chuan traction control oma riding mode silia kan ti to bokha ani ta ni ka kha manzan khan kan en thok to ma se voina chun enga kan en velea a front tire hi 19 inch ania 110 by 80 19 aron manga chuanin chuan a hnung tire hi 150 by 70 17 inch aron mang bok ta ni mo cha tel tol khop mai chuanin a ma hi disc brake 320 mm disc brake aron manga chuan piston pali na chem boka 4 piston caliper brake for chaviau turanga inia chuan a variant sang a hen hei luggage mount na la hi aron sang halta ta hianin top box velte o samde na mount don ta kami variant niam dara ka chuanin hei hi tilai chin vel lang lakhi ani ta mo tinglai te po hi rubber hi thon theya off road nan chuan tilai hei rubber hi tangkai vak lawa chu gal te chu ani a chuan thil pakhat thadeu chu hemi tilai hi plastic ania omzia chuanin hemi tilai tang hian thli kha alu ta ni fenin a hip lu ta fenin a hip lu kha heta chem chok mai thina bike danga nga chuanin mase hemi a chuanin hetilai fen na tanga thli a chem chok kha he ta he chok ta hetilai kota nuaya leya chem thadei ta ni engine sa khamo chuanin hemi radiatora tuisa a chem dai na hu kha he ta kalanga nuaya kal dei don ta ke a chem don lo ta engine sa kha noilama kal don tina ni chu chakop mai headlight on chinang DRL po moi khop mai adu tan chuanin KC TVS lama he bike hi book thei dona man khan noi ni sing ni changa noi ni singa le ti chovel ani ya BTO kit khar na thleng lawa BTO kha chu hemi suspension amma le nung hi adjustable kharon ni boka kati na lai ber kher hi motor an lo tam lu tu ka tilai hi kong thlang lam block awang hon duang ponin kati lai thei lo chu wangin ka kal de anga kal pan kan soi mai don ni ding chung te hian enge an ding pon khalan dom view don ni he bike khi kong chia vela tan puinan po hianin an fak view thowa chan chu suspension a tha thu chunga tlan tan po kong chia a hreom lu tuk lona tlan thei tiwal te khani tata kat tes deu tak tak ang chi cha kom to khop mai bu kevin da hianin long ride puyan phal chuan nakina ala long ride pui thei turangai la nãy giờ hàng cái sấy rồi thấu engine hi RTX 300 hi TVS siam liu anh à liquid cool engine mo Apache RR310 te mo cái tiếng hậu khát chú 310 engine chun này thấu à 300cc category mi thấu mà se kha
an ma ni ku chok liu ani lova kan ti to kha BMW ne na an collaboration ani tu na mi hi chu e an ma ni TVS ku chok liu ani na hianin a hlu ve shim mo engine thatak ani mai ba ka khan a brake hi step li in adjust ya clutch po step li thawin adjust hei hi a variant zong aron keng tel vek tire pressure hi enge recommend in da nge chu ka shelova amar trepem o de chu ro kan nei me recommend ai na marangem o ai hi check chin chak khop mai a suspension shim chu thal tuk adjustable suspension kha top variant anei kan ti kha e adjustable suspension hi atam jok mo khal tu tur tam jok hi chuanin e mani weight mil hen kan adjust thiam khar lawang chu wangin adjustable ni lo jok ka po hi a thadon khop mai e bike thatak ani ti chu hriat ngal vek theya khal hi a nuam khop mai ha dam khop mai zin pui chak om to khop mai an tua ani na tur ang takahan man vel mo zin pui thui tak han right pui te ni leng han right pui te e kong chia bot thei phian ne he bike hian o 5000 rpm chunglam panga apo war he aron chuak tak ti ve kha an soina sa ang renga ma se tu na ka khal chin anga hi chuanin kho chunga po man tlak don lu tuk engine po dan hi mo a she om vak don lo a smooth em boka vibration she om tianga he min ti she om tham engma feel tur ka nei lo wa aluk sim po hi he bike chu ka mak pek tur ni selang ka pesa ang ngotang steel trellis frame mo chuan a hnung te hei exposed frame anung lampang subframe hi thon thei bok ta exposed frame te aron nia atilang mo ma hi chuan kala soi mai right by wire ni boka ma hi hei I cable mang to lo mo sensor mang chi cable mang to cable man to lo wangin throttle sak te ang te kha to don lo wa hera no ma smooth anga throttle response a em don bokani hey number 5.20 25 vel hey hianin apot de thei to kha traffic jam a chuanin a hre om lutuk lawang glide through technology ti vel ta kha an soya ka chiang lutuk lawa ma se thakop mai khalpon wa me ai ya ma ka ding ti hlip ke ma po thakop mai hei RTX 100 ania du tan chon TVS lawa hianin bel chen thei na mo invention don ya lon te pon lak theya soi vek to kha demo om don na kina chon khalchin tur te po ma ngo bye